Bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r Rwyddfa Fyreuol, yn aelodau, yn ymwelwyr a ffrindiau sy'n troi mewn yn gyson yn ei hyfryd I weld chi, and those joining as usual over the webcam. Lovely to see you all on this another glorious summer's morning. Ac fe unw ni felly gan ni yr emyn agoriadol 32, 32, trwy dysbryd heddiw awn i'th di a molian llawn, o dad pob dawn clodforwn di, daioni fel y môr sy'n llifo at bob dor, o ras a'n ior i'n heisiau ni. 32. Cyferchu y bore yma. Cyntaf o Efengil Matthew a'r llall o Efengil Luke, and the two readings are interlinked. You will see the similarity between the two when we read now from, first of all, Matthew's Gospel, chapter 18, verses 21 to 35. And if you are following, if you wish to follow in the English Bibles, I'm on page 1000 of the English Bibles. Ac os ych chi am ddilyn yn y Gymraeg ar dudalen 22 yn y Beibl yn y Testamentau Newydd. Felly, Matthew 18, adnod 1 I 35. Yna daeth Pedr a gofyn iddo, arglwydd, pa sawl gwaith y mae fy nghyfaill I bechu yn ferbyn a minna I faddau iddo? Ai hyd saithwaith? Medda Iesu wrtho, nid hyd saithwaith a ddywedaf wrthyf, ond hyd 70 saithwaith. Am hynny y mae teyrnas nefoedd yn debyg I frenin a benderfynodd adolygu cyfrifon ei weision. Dechreuodd ar y gwaith a dygwyd ato was oedd yn ei ddyled o 10,000 o godau o arian. A chan allai dalu, gorchmynodd ei feistr iddo gael ei werthu ynghyd ei wraig a'i blant a phopeth a feddau mwyn talu'r ddyled. Syrthiodd y gwas ar ei luniau o flaen ei feistr a dweud, bydd yn amyneddgar wrthyf, ac fe dalaf y cwbl I ti.
a thosturiodd y meistr y gwas hwnnw wrtho. Gollyngodd efn rhydd a maddau'r ddyled iddo. Aeth y gwas hwnnw allan a daeth o hyd i un o'i gydweision, a oedden ni ddyled ef o 100 o ddarnau arian. Y maflodd ynddo gerfydd ei wddf gan ddweud, tal dy ddyled. Syrthiodd ei gydwas i lawr a chrefodd arno, bydd yn amyneddgar wrthyf ac fe dalaf i ti. Ond gwrthododd, yn hytrach fe aeth ei fwrw i garchar hyd nes y talau'r ddyled. Pan welodd ei gydweision beth oedd wedi digwydd, fe'i blinwyd yn fawr iawn ac eithant ac adrodd yr holl hanes wrth ei meistr. Yna galwodd ei feistr ef ato a meddai, y gwas drwg, fe fyddaiais i yr holl ddyled honno i ti am i ti grefu arnaf. Ond i ddyled tithau fod wedi trigarhau wrth dy gydwas, fel y gwneithim i wrth i ti, ac yn ei ddicter traddododd ei feistr ef i'r poenydwyr, hyd nes y talau'r ddyled yn llawn. Felly hefyd y gwnaf yn had nefol i chwythau, os na fyddaiwch bob un i'w gyfaill o'ch calon. Ac yna o efengu Lyc, adnod 17 ac adnod 1 i 10. And we turn to Luke's Gospel, chapter 17, verses 1 to 10. Dywedodd wrth ei ddisgyblion, y mae achosion cwymp yn rwym o ddod, ond gwair sawl sy'n gyfrifol amdanynt. Byddai'n well iddo fod wedi ei daflu'r môr a maen melyn yng ngrog am ei wddf, nag iddo fod yn achos cwymp i un o'r rhai bychain hyn. Cymerwch ofal, os pechad y gyfaill, cyrrydda ef, os edi farha, madda iddo. Os pecha yn derbyn 7 gwaith mewn diwrnod, ac eto troi nôl at 7 gwaith gan ddweud, y mae'n edifar gennyf, madda iddo. Meddai'r apostolion wrth yr arglwydd, cryfha ein ffydd. Ac meddai'r arglwydd, pe bai gennych ffydd gymaint a hedyn mwstad, fe allech ddweud wrth y forwydden hon, coder dywreiddiau a fflaner di yn y môr, a byddai'n i fyddhau i chwi. Os oes gan un ohonoch was sy'n aredig neu bugeilio, a fydd yn dweud wrtho pan ddaw i mewn o'r ceiau, tir dyma'r unwaith a chymer dy le wrth y bwrdd. Na, yr hyn y ddywed, fydd parato a swper i mi, torcha dy wisg a gweina arnaf nes i mi orffen bwyta ac yfed, ac wedyn cael fwyta ac yfed y hun. A yw'n diolch i was am gyflawni'r gorchmynion a gafodd? Felly chwythau, pan fyddwch wedi cyflawni'r holl orchmynion a gawsoch, dywedwch gweision ydy, heb unrhyw deilyngdod, cyflawni ein dyletswydd a wnaethom. Ychwaneged yw i fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd o'i air. Ac fe unwn ni i gannu ymhellach da'n gilydd, yr ail emyn sef 809, 809, dragwyddol holl y lluog i o'r creawdwr nef a llawr, o gwrando ar ein gweddi dair ar ran ein byd yn awr. Ac onid oes angen gweddiau ar ran ein byd yn ystod y dyddiau cythryblus sy'n ni'n byw ynddo ar hyn o bryd. 809.
Chyfle ni nawr I droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiwr. Trawn atat unwaith yn rhagor o arglwydd gan ddeisif dy gwmni di yn awr mewn gweddi. Ata ti y deiwn ac arna ti y galw ni. At bwy yr awn ond ata ti, medde'r gair. Gen I ti y mae geiriau bywyd tragwyddol. Ac I ni'n diolch eto am gyfle fel hyn I ddod ger dyfron di. Diolch I ti am ein gwahodd ni. Diolch I ti am ein cymell ni I ddod atat fel hyn mewn gweddi. And Lord God, as we come now before you once more in prayer, help us to worship you in spirit and in truth as you have taught us to do. Fill us with the right spirit this morning, with the right attitude and outlook in which to worship you. And as we gather together, we realize that we are doing the most important thing possible, worshipping the Almighty God. And in giving honor and glory to you, we are glorifying ourselves, although we realize that we are far from perfect. We realize our unworthiness and our shortcomings. Ac yn i'n gofyn ar I ti symud y rhwystrau hynny sy'n dod ryngom ath y di mor amal. Dwi'n sôn yn amal am ein balchder ni fel pobl. Balchder ein hunanoldeb ni. Meddwl am ein hunain trachwant. Ein diffyg ymroddiad yn amal. Symud y rhai ni gyd o'r neilltu nawr fel y gallom ddod atat yn rhwydd mewn gweddi. Dy weld yn gliriach. Dy glywed yn well. Yn llefaru wrthym ni trwy dy air a thrwy'r ymynau a chyfan awneir y bore yma. Tyn a gorchydd rwygar llen, glawia arnom dy fendithion yn gawodau I lawr o'r nen. Ac I ni'n cyffesu yn barod ac yn agored ger dyfron di yn awr, ein bod ni heb dy ddilyn di fel y dylem. A ni wedi derbyn cymaint o'th law di, ond methu a roi nôl. I ni bobl sy'n derbyn yn rwydd, ond yn methu roi nôl yn amal. And in realizing the blessings which we receive and our lives so full of enjoyment, we remember those people who are far worse off than ourselves this morning. And we think, as we do in every service, of those many countries and places this morning where conflict and hatred and violence seem to abound. And we pray now for your healing and uniting spirit to work in the hearts of people. Be with all those who suffer this morning as we are gathered here today. A very present help in trouble. Ac fel I ni'n gwneud ym mhob oedfa, mae'n reddfol I ni feddwl am rhai o deulu ffydd yma yn y lle hwn sydd angen ein gweddiau. Rhai o'n cydnabod hefyd yn y byd, rhai o'n ffrindiau yn teulu falle, sydd angen ein gweddiau a'n meddyliau ar hyn o bryd. A dysgu ni I weld o'r newydd y cyfrifoldeb a'r cyfle sydd gennym ni I leddfu ychydig ar ei dioddau nhw. And as always, as we pray for others, we commit ourselves as well to your keeping. And we pray now for your strength and your guidance in our lives, in this new week which is opening before us, to be with us on life's journey. Edrych arnom yn awr mewn trigaredd, fel yr ydym newydd ganu yn yr emyn, mewn trigaredd, ateb ni, yn dirion ateb ni, ac mewn myddeiant. Wedi maddau ac anghofio hefyd am yr holl
ffaileddau a gwendidaeth erbyn di ac yn erbyn ein gilydd. A mynd i ofyn y cyfan oll yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd a'n hiachawdwr, Iesu Grist. Amen. Barada Bob, good morning to you all. Ac fel ddedodd Rob, mae'n hyfryd gweld ffrindiau yn ymuno mewn â ni. Right, what are you diolch yn fawr iawn i'n gweinidog am ein harwen ni bore yma. Mae o wedi cael wythnos a wneud, dylswn ni dweud, misoedd prysur, a dwi'n siŵr bod o'n edrych ymlaen am ei seibiant, ond da ni'n edrych ymlaen i cael clywed eich neges y bore yma, Rob, ond diolch yn fawr am arwen ni. Our minister will be with us for the 4:30 discussion group, also the 6 o'clock service here this evening. Then, midweek, we will not be having a service at midweek, midweek service. However, the organ recital is on. And the organ recital this time is, the organist will be Geoffrey Howard from the Metropolitan Cathedral of St David's, Cardiff. So felly, datganiad organ ymlaen am 5 munud wedi 1 dydd Mercher nesaf. Sul nesaf bydd yn gwneudog yn ôl gyda ni ar y drefn, oedfaon ar y drefn arferol. Hefyd, da ni dal yn awyddus i dderbyn enwau pobl i roi aelodau i roi enwau diaconiad ymlaen. Os chi heb ethol neb eto, mae yna gyfle tan dydd Mercher nesaf. So felly, chi'n gyd yn gyfarwydd ar drefn a dwi ddim yn mynd i ail esbonio hynny. Ond di Mercher nesaf fydd y diwrnod da ni fel ta'n mynd i cael hynny. Reminder to the deacons, there's on Thursday evening, July the 17th at 6:30, we've got a Zoom meeting, so it will be a Zoom and it will be at 6:30, which is a change to our usual things. Ddoe, gafson ni gyngerdd mwyaf bendigedig fan hyn, a hynny diolch i Will am drefnu ac arwen ac dim brysur iawn, hefyd diolch i ti am
wneud yr holl i'r eglwys Will ac chwarae ni y bore yma. A dymuniadau i'r cwr, mae'n amryw o'n ohonych chi yma bore yma, dymuniadau chi yn y gorau chi yn yr Eisteddfod, achos dwi'n gwybod bod rhai o'n chi'n gartre. So felly, pob hwyl chi, fydd ni'n edrych allan amdan y canlyniadau. So, pob hwyl. Ac nawr, dewch laws dair am baned o goffi a sgwrs, cyfle cael sgwrs ar ôl y roedfa. A nawr ni'n dod rownd i dderbyn y casgliad. Soniodd Marian, does dim oedfa canol wythnos, ond mae'r datganiad organ ymlaen. And Geoffrey Howard, an excellent organist. We always have excellent organists, of course, for every recital. But Jeff is coming all the way down from Cardiff to play for us on Wednesday. So please, if you're available, make an effort to come along 1 o'clock, 1:05 on Wednesday for a half-hour lunchtime recital. Felly, fe unwn ni nawr I gannu ymhellach 283, 283. Ryfeddu rwyf o ddiw dy ddyfod yn y cnawd, ryfeddod heb ddim diwedd yw fod Iesu I mi'n frawd. Yn wylaidd wrth y groes myfyriaf fyth ar hyn, yng ngolau a datguddiad mawr ar ben calfaria fryn. 283.
Meddai'r apostolion wrth yr arglwydd, cryfha ein ffydd. The apostles said to the Lord, increase our faith. Nawr, mae'n arwyddocaol iawn dwi'n credu i gydnabod yn syth y reswm pam gofynnodd yr apostolion i Iesu gryfhau ei ffydd nhw. What was the reason? What was the reason or circumstance which prompted the apostles to ask Jesus, increase our faith? Because it wasn't for the sake of working great miracles. It wasn't to cope with any particular present or future great trial. It wasn't to enable them to understand a deep or difficult theological or doctrinal truth. Their prayer for increased faith is referred to a very, very common, everyday duty, which is found at the very center of the gospel message. And what was that? Forgiving. Forgiving those who do wrong to us. Fel dwi'n dweud yn aml, haws dweud na gwneud, ynddo fe? Easier said than done. Os edrychwch ar yr adnodau sy'n dod o flaen ein testun y bore yma, fe welwch y geiriau yma, cymerwch ofal, mae'n gweud. Os pechad y gyfaill, cyrrydda ef, mae'n gweud, cyrryddu fe. Os edi farha, madda iddo. Os pechad derbyn 7 gwaith mewn diwrnod, ac eto troi nôl at 7 gwaith gan ddweud a mae'n edifar gennyf, madda iddo. And on hearing those words about forgiving 7 times, and if you remember in Matthew it said 7 times 70. 7 times 70. It was in response to that he says, increase our faith. And you know, Jesus never asks you to do anything without offering you help in order to do it. Achos doedd yr apostolion, ond nhw'n heb ddweud nad oedd ffydd ganddyn nhw o gwbl, ynddo fe? Ond roedd angen mwy o ffydd i gyflawni'r hyn oedd yn ddisgwyliedig wrthon nhw. They didn't reject the idea as being utterly impossible. They admired, I'm sure they admired the virtue, but it completely astonished them. How can we forgive people 7 times 70? As it does us, I'm sure. They wanted to do as Jesus said, but feeling that they couldn't achieve it in their own strength, as it were. They began to pray, and their prayer was for increased faith. Cryfha ein ffydd. Roedden nhw'n teimlo taw ffydd yn unig oedd yn gallu sicrhau llwyddiant yn y fath sefyllfa. Roedd maddau yn y fath modd ymhell y tu hwnt i'w ymddygiad cyffredin nhw. It's only through faith that they could achieve such a thing. And even faith itself needed strengthening, or it would fail in its attempt. They couldn't do it in their own steam, as we say. They needed divine assistance and divine intervention. And this is why they said to Jesus, increase our faith. Chymod, pryd bynnag I chi'n teimlo bod rhywbeth y tu hwnt i'ch gallu chi gyflawni, oedwch am funud, gweddiwch am fwy o nerth, a hynny mewn ffydd I wneud rhywbeth. So firstly this morning, let's consider the prayer itself, a weddi hunan. Ble ddysgodd yr apostolion gwedwch I weddio fel hyn? Who but Jesus could have taught the apostles to pray like this? And isn't it most proper and apt for us to ask Jesus the same way to increase our faith, especially in regard to forgiving other people? Mae rhaid bod elfen o ffydd yn perthyn I bob gweddi, yn dos?
A mae rhaid bod elfen o ysbryd maddeigar yn perthyn i bob gweddi hefyd. Because, in the model prayer, as it were, the prayer given to us by Jesus himself, what we've already sung and we sing or recite in every service, that should shape our own prayers. He gave it as a model prayer. And what did he teach us to say in the middle of that prayer? Forgive us our trespasses as we forgive them that trespass against us. And in those very words, he's allowed us to decide for ourselves the measure of forgiveness which we want to receive as well. And that measure, of course, is to be as precisely as much as we are prepared to forgive others. Bydd Duw yn maddau i ni gymaint ag i ni'n fodlon maddau i bobl eraill. And if we come a little closer to the prayer itself and we notice what it actually confesses, it confesses that they had faith. Yes, they did have faith because they said, Lord, increase our faith. Now, anyone who asks to add to my faith, you must acknowledge that they have some faith to begin with. But they also confess that they couldn't increase it. They couldn't increase their own faith. It's only Jesus that can do that. A chimod, mae'n ddiddorol i nodi hefyd bod nhw wedi gofyn am ffydd yn benodol, a dim un o'r rinweddau dwyfol eraill. They could have asked for humility, perhaps, and that would lead to forgiveness, or meekness, or love, or even prayed specifically for the ability to forgive. But no, their prayer was for increased faith. It's as if faith is the cornerstone of everything, as it were. Faith, hope, love. Yes, we're taught that love is the greatest, but what comes first? What's the beginning, or the foundation, the spring which fills the well of love is faith. Ac yn ail o beth bore yma, dwi am ddangos sut mae ychwanegiad at ein ffydd ni yn dylanwadu ar ein gallu ni I faddau. After considering the prayer itself, my second point is this, to show how the increase of faith is able to influence our ability to forgive others. Now, if I were to present a person to you here this morning in the pulpit, a guest speaker or preacher, and I'd introduce him or her as a person of strong Christian faith and character, now, I'm sure you'd feel certain that he or she would be a person who would readily forgive others. Now, the point being that you might not necessarily see the connection between the two, but you'd be conscious that there must be a connection. There must be a connection between the two. Chi'n gwybod yn eich hunan, os yw rhywun yn honni fod yn Gristion, mae'n disgwyl i'r person na fod yn addfwyn a charedig ac yn fyddeigar, yn dos? A byddwch chi'n iawn I feddwl felly? Because isn't it our lack of faith at times, our own lack of faith, which tells us, we've got to clench our fist at times and lash out. That's what we want to do naturally, perhaps. We say, we'll be taken advantage of if we don't stand up. We all need to ask for divine grace and patience, don't we, at times? To realize that Christ's way of forgiveness is, after all, the best way, the noblest, the hardest, and the bravest way at times. Mae ei gweddi mewn gwirionedd yn dweud wrthon ni, Arglwydd, helpa fi I gredu dy fod ti yn gallu nerthu fi I faddau eraill yn y weithred yma o faddau. Because how can we by nature be always forgiving and gentle and loving? No, not all the time.
So when we are the opposite, which we tend to be quite often, we should remember Jesus' words, "Take my yoke upon you and learn of me," he says, "because I am meek and lowly in heart, and you will find rest to your soul." It's as if he knows that we are not meek and lowly of heart, but learn of me. Mae'n rhaid I ni gredu, chael, bod Iesu yn gallu helpu ni. If we haven't got enough faith for that, we must pray for it. Pray for more faith. Because if anyone thinks that a certain task or duty is impossible, well, they'll never do it. You'll never get round to doing it. But when you realize that something is within your power, or at least that it can be obtained by other means within your reach, then I'd say half the battle is won. Which leads me to my final point this morning. The way in which Jesus answered the prayer of the apostles for increased faith, cryfha ein ffydd. A chymod fe atebodd y weddi mewn ffordd a modd arbennig iawn, arbennig, gan ddysgu wers o ostyngeidhrwydd iddyn nhw. A simple yet effective lesson in humility. That's how Jesus answers their prayer for increased faith. In effect, he says to them, if you were to forgive someone 70 times 7, do you think you'll be doing something great or fantastic? Do you think that if you never return evil for evil, but always be gentle and loving, that you'd be such a marvelous person? Because he went on to tell them a story, a parable, of the unworthy servant. A gwas hwnnw, aeth mas I aredig neu bugeilio, mae'n gweud yn y ceie, a heb I ddiolch. Achos, mewn gwirionedd, doedd e ddim yn gwneud dim byd arbennig, nag oedd e. Dim ond yr hyn oedd yn disgwyliedig iddo fe wneud. So says Christ to each and every one of us, when you've done all those things which I've taught you, you've only done that which is your duty to do. The parable of the unworthy servant shows us all our true place, really, in life. Mae'n cymryd y persona sy'n dweud wrth ei hunan, wel, mae'n peth wych, ond yw e, nag yw e'n peth gwych mod I wedi llwyddo I faddau. Wedi llwyddo I faddau I hwn a hon a'r llall. Ac yn taflu dŵr o'r fel petai ar ei balchder a'i hunan ganmol nhw I hunain. Because in forgiving others, Jesus says, you haven't really done anything amazing or become an amazing saint of a person. You've only done your duty. You'd have no reason for walking about, blowing your own trumpet and saying, well, what a wonderful person I am. You've only fulfilled really what you should be doing in life. Ac oni ddylai hynny cryfhau ein ffydd, to increase our faith, because shouldn't we all say, I thought that at one time, this is beyond me. I can't do it. It's impossible to do. It's beyond my reach. But now I'll pray with the apostles, Lord, increase my faith until I'm able to do it. That's the thing. Dyna yw yn gweddi ni gobeithio bore yma gyda'r apostolion gynt. Cryfha ein ffydd. A hynny ar gogoniant yw enw. Amen. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd, I ddyweddu ein hoedfa, 530, 530. Llais hyfryd dra sy'n gweiddi dihangfa, ynglwyfa I mab Duw bechadur mae'n noddfa, I olchi a flendid a phechod yn hollol, fe redodd ei waed yn ffrydiau a chusol. Halleluia I'r oen bwrcasodd ein pardwn, nôl croesi o'r ddonen, drachem ni ei molwn. 530.
ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Hallelujah i'r oen, bwr casodd ein pardwn. Nôl croesir i orddonen, drachem ni ai molwn. A gras ein harglwydd ni Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.